Apa serakanten diluk engkas magrib. Ya. Jangannya apa Puri? Kulit meja. Kulit meninjo. Nang kompol terus. Apa arep tak kulit meninjo mambengi? Ah, terus nampak nang kompol. Cari utuki lombok. Nang kompol nang puri paten gak terus. Semua cepat dicepat nih ya jang iki, Bang. Kan nampak apa? Diinget tak jikokne lumayan akeh goli sentek kok. Seneng lawuh yo ati. Enak ta yo ati niki? Enak. Jempol pra iki. Besok posone pra iki. Ah, lancar sabodo. Lencer sok bodo. Kabin. Lek bakul laris duwite ngitu kok apa? Ambil botol. Saiki dilan rungokno nah. Lek bakul laris duwite ngitu kok apa? Ambil botol. Beda ya. Reaksi pemikiran. Cedol lho ya to. Ndunung to mesti. Dek iki aku yo mesti kayak ngene. Aku tak ngewangi bakul sok tukokne klambi bodo ngendengen ngono ki lho. Kene warak. Klambi bodo arep apa nek ndik nek ngomong. Udang sangana. Jadi menune buka puasa tuh. Heeh. Hei. Kira menune endok sama dek seneng mie to. Terus iki kulit melinjo campur lombok utuh. Jos cheese iki. Tak blenderang. Enak terine, enak lombok utuh. Wes. Rip nak aku tawani apa-apa jalukane kulit melinjo. Enak kulit melinjo to. Jempol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menu buka hari ini, telur ini, arom melinjo. Sebenarnya ada ayam-ayam rek bosan aku. Alhamdulillah rek, lek mami coba apa saking luweni. Jane ngesakne rek. Jadi ceritanya tadi siang itu yo tak tawani mangan tapi dek ngerti poso. Engko bengi sahur ya. Oke. Semangat ya puasa ya. Pak Ninja disentakkan. Oleh pinter lek wis sok bodo ditukokne apa? Ambil botol. Jangan Pak Ninja. Jalukane numpak ninja nek Hana, nek Ngadi. Ah, kena. Nek Hana ya. Jangan tak tumbas pokoknya lek mangan cepet rek jalukane karo kulit melinjo. Gimana hari ini ada acara selamatan jadi kayak ada ayam goreng, ada apa jalukane melinjo lawe apa ki? Iku lho apa ki? Tuat meja no. Lawe apa? Ndak malah enak. Malah enak. Kan minumnya diambil no, diminum no. Lek kepedesan. Ndoknya tinggi kiri. Enak lombok enak lombok Lek kepedesan aja dipangan lombok pangan pura lagi. Pangan. Bari ndang mangan kolak ya. Diku dintekne sik ge mangan kolak. Masak kok jangan. Anak bu. Bari ki mangan kolak. Kok terawih ora? Sip. Lek mam coba patrek pinter. Nanti habisin. Jika nih kolak didik yang kolak terawih ben ratengnya enggak mesesek. Kolak sirneh bengi mangane, oke? Segone kan didik. Kolak kakean tengi lo. Kuwara. Nah iya saiki karo kolak ta. Jika nih. Jadi bikin kolak kayak sengaja tak kon nasi dulu kolek keluarkan kolake natungko ngono. Apa? Keluarkan kolak kok pada ra gelem mangan. Tak atur iku dhisik dari ini kolake yang bikinin matun karena makrim belum aktif ini. Ini kolak apa ya? Kolak telo. Singkong. Ambilin jangan banyak-banyak soalnya ntar ini juga manis soalnya.
lek berlebihan nanti lek mbuh neh engko lek bar apa engko lek bar traweh sirneh kolake omong ya iki kolake ditambah pedes kene engko disai bareng ya posone sesuk lek posoi esuk enggak oleh mangan roti engko lek mangan roti engko bengi bar traweh oleh ya engko oleh tapi lek awan enggak Bu po lek poso terus jaluk apa Kusang kami baca. lebih foto karo apa Kusang ngamalin barang. mari barang mau ya Hmm.